Ki pulit katanan Anti-Narcotics Task Force ANTF ke jela haga kat sandrik jelio, kila yo ban kemno yalai ngut ki snar nong khaii drok ki badina Assam, na kajing talasi hagi benta joko surok hat tikri kila West Karo Hills District. But yo kurup hadu sanpulai gram udrok heroin. Superintendent of Police ke ANTF Vikash Kumar lingba ukurbo ulaong, baki ni kilai ngut ki bala syakem ki day ki bala tip kerteng kum Usahidul Hussein, lai pesan Usadam Hussein, lai pesan bad Rashidul Huk arplais nimrta, barok ki badina Golpara District ke Assam. Kani kalawan long hadin baka ANTF kalayo ya kajing tip ke bathikna, bat penlong ya kajing penap shrip hadin bakalayo ban batno ya kini kelaingon kibalawan da ki art ligi thok. Ha kajing talasi la yo ban kurup ya ki sandri ki sunduk saban ki badan ya udrok heroin. Ubakya sanpulai gram na lor art ligi thok bat lai ki mobile phone. Hadin na register case persya ya kini kelaingon hapo ki kendon joka NDPS Act ha tikri kila police station bat kajing tokit kalaya syakman ban lap dia ni ki weipat ki badan keti ha kani ka kam khaii drang. Ki polit ki subajor bagi ni ki laingot ki day ka benta jong kinhun runar khaii drang ka bakam he ka badan ni ka jinga day hapdeng ki jela.